Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot ka na kayo ti Jor Dramatips TV YouTube channel ti pakasaritaan as sinurat ni pagayam tayo Nestor Marcos na pauluan ti Salda to'y biyag. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nay, adon sa umaya kadwak abisitam minyang. Asino nga tamot daytang istorbo? Inak malalukatanan. Naimbaga malamaw minyang biyag ko. Si kamanan bantor kator. Una yan, bantor kator kung kunamnatakan niya ako. Idinto ta na pintas mat tinagan ko a Bartolome. Anya nga mintirantam ng may manan. Umay kang orod pasyaran minyang biyag ko. Iso apastriken na ko na. Anya? Sana mabalin ah. Lading ita, ngam di ka mabalin apastriken ita. Taapay mo't minyang. Gapo, tada nakaununa nga umay mang pasyar kanyak. Asinaw? Ni ama unas. Anya? Nila kay unas a pensyonadaw. Wan. Iso ala dingita, no di ka man kayat apastriken ita, bantor. Man, ano ko ma, no sabayak amang pasyarken ka. Anya? Ay sana mabalin ah. Amangan nujak amon ti sungsungbat ko kada kayo. No aggidan kayo agsao, no agsaludsod. Ang adain sa ganak asarinda na yung aparakin kami niyang. Ja, lakayat ti agdengag iti sarindanew. Ready mo kayat adanggan akay iyablat ko latan. Tapno ada serbina iti panag-practice ko itay. Anya? Unay daytan kaka? O minyang asal dati biyag. Kaya rigam ti may sa abanga at ang tangaden ti adu apusa. Kasi pupuno kat agkakaimas amasida. Kat siyak matpiman tay mang taptapaya. Agumaw gawawa arumaman. Tay imas aputahe. Nga day ti unag tibanga. Tilay bagbagamot. Panawan ka man langan dito'y. Hindi kakan. Madayam. Sana nagustuhan ti sarindani ikaw. O naidaytan kaka. Pagyamanak. Kapimanaw mo't lang ni Bantor. Kalpasan na pinanawam itay itayan tiridaw minyang. Masurunak kan kwa na ama unas. Agdaniw lang aruden. May papanpay iti banga ti sarindanyo na. Anya. Wan. Iso nga inadaywak ta masurunak ama. Ay, una yun lay ta ama. Nga awag mo kanyak ading. Makasugkar adenggan. Gat. Anya nga rod ti kayat yo. Nga awag ko kada kayo ama. Gaputa ading kunakin ka. Manong kunamot kanyak Anya? Unay daytan kaka? Uy, manong kunam kanyak. Na nasamsam it adenggan. Sige man langan. Manong. Kastaman di kunak. Akit, kumusta nga ron? Di darirag ko ka nga ayat ko, ading. Awan pa'y desisyon ko ama ay manong. Nagbayag kan nga desisyon. Darsem ti mangedeng. Tapno adan ton mangkadkadwakin ka di ti balayaw.
Anya? Kaya't mo asawan? Nusungbatan ka itan. Kadkadwain na kon dito'y balay. Wan Unay daytan kaka. Ajak pa'y kayat ti mapulisan ama. Isu ala dingitet. Nujak pa'y la kayat tag desisyon ita. Ha, unay daytan. Kamu siguro namin niyang kan lakay onas kat nagawin account. Adak lang dito yan. Nangiparkingan nila kay onas iti kotsena. Pagpasak tiligay na. Kita man. No din to kumanod ka no platan tilugan na. Kung kaya nakitak itay di sapatos nila kay onas. Ti sangot ti ridaw namin yang. Inikat na gayam ti sapatos na, Disimbrak ti balay da. Baga awan na lang ablimin niyang. Inak man ilibas nga laan. Koka, kung na dyan sapatos, ti karibal ka. Bantor. Apa yan nakasapatos kamot na si Mangpot? Kano nakatsinilas ka rimwar? Nanang. Ay, nga tatirason ka. Oh, tapi adi ka sumungbat. Nangalaam iti sapatos mo asim Mangpot kunak. Ginatang ko Nay, ada kwartam angarod anak. Anda na nang. Nangalaam. Apa yan damagin niyo palaan. Tako namot ngawan kwartam, kalpasan na. Adeng gatang mo iti sapatos. Kunakmat, adi yung damagan. Kat, ayan na nga ron di chinilas mo. O gayam, nalipatak. Sa dinaw. Iti balay damin niyang. Ay, iti gimataga kiti sapatos, nanang. Unay daytan kaka. Minyang, umay ka man ditoy. Minyang. Ay, apay manong. Anya pala taramidin nyo dito ingay. Tamo kay madayo kayon. Awan matan tay sapatos kaw. Sinilas matan ti adda diti sangot ti ridaw yaw. Anya? Unay daytan kaka. Ala, addan samot Alzheimer yo ama. Nakatsinilas kay nga taang may ditoy. Iso aday ta, ti adda dita sangot ti ridaw. Saan ka nakatsinilas ngay may ditoy? Nakasapatos sak. Inikat ko lang amin itay imunegak. Ay, Jack mamati ama. Sigurado nakatsinilas kay itay imay kayo. Tani isumot ti adda dito'y sangot ti ridaw deta tsinelas. Saan ko ako na ito at tsinilas? Ag tsinilasak ayatin nabarutan o nagalutan iti baharot. Ha? Un gayam. Di barot mat dayta tsinelas. Napugsat edin da ito at tsinilas. Ngam binarutan ti akin kuka. Unay daytan kaka. Saan nga ta tsinelas ni Bantor? Huwag ngagpaisaw. Mapalin na kasta. Umay kami niyang. Umay kay tilugan ka, kaduan na. Sa dino ti papalang tayo ama. Iji balay naman tol. Damagan tanuko ko na dito at sinilas at di barot. Bantor anak. Nakasapatos ka mo latan nga urenda ka dito unog ti balay. Mayat. Di na kadidildilawan na na. Kayso na nga dan sapatos ka. Mayat. Ikatumot Tada ka mo nga ron dito unog ti balay anak. Kaya't nga ikatan na na. Kan oren ton maturgak. Kahit kau nakasapatos aklata. Anya, nakasapatos di kasla ka bangkayan. Ay unay daytan kaka. Ay paunayan ti agpapaos ngagsapatos. Siyempre, itaak lang ang sapatos itinangina. Kan important na taon. Mayat nga pag na. Isobay anak ko mamang ipapas sa mga sapatos itiday ito na na. Unay daytan. Tisal ot abantor. Isolakit di tinang
paupos ka na gitipilid tilugan ko minyang. Narigat tag pagpabasol, ama. Tadi mo nga rod nakita, no ni bantor at talaga tinang paupos kadagitiligay ti kutsiyo. Sino kumapay? Isula ang tamaw. Adda dito'y igid ti dalan to'y kutsem. Adon tinaglaba sa tattao. Kat saan tay nga mo, no may sakadakwada alimabas tinang paupos kadagiti pilid ti kutsem. Ay, basta iso, ti ataba ka ng paupos ka na gito. Kan iso pa'y ti ataba ka ng alay ti sapatos ka. O naydaytan kaka? Nay, adda sa nga ili kita Anda akpa siyang. Nay, si kamo gayam unas. Apay, anyat ibagamta na kaumay kamat. Sa nasikat gagarak ba siyang. Asino nga raud? Ti anak mo, ni Bantor Kator. Na, uday-daytan kaka. Koreksyon, Bartolome tinagan ti anak ko. Saan abantor kator? Ay, sumula nga iso. Apay ayang amen, anyat ibagamit ti anak ko. Aduti kayat ko adamagan kan kuana. Isa parwarman, tagsarita kami tinalapat. Ayawan ita ti anak ko dito'y balay. Sa dino nga ro tayo na, mapanakitaan na. Diyak kamaw no sa dino tinaturturong na. Napan ka di tibang kagiyaw. Ay saan at nakasapatos arimor dito'y balay? Anya, nakasapatos. Anyat kolor ti sapatos na ba siya? Puraw sa itay. Iso nga road. Tay, Ti birbiro kak a sapatos how. Iso lakit di pinagsapatos ti anak mo. anya, sa lawasaw ka malaklakayan. Apay ko mga laan ti anak ko ti sapatos bugay. Iso ti atapa ka na nga la iti inuksot ko a sapatos ko ngayimpan ko iti ruwangan namin yang. Kan iso pa iti atapa ka ng papus ka nagitipilid tilugan ko. Anya, unay daytan kaka. Nagaduki din na pamabasol mo iti anak ka. Gapo ta iso ti karibal ko kanimin yang. Day ta ti gapo na nga atapag ang maaramid na nagitimbaga. Anya? Imay nila kay unas dito balay na nang. Wan, berberukan na ka. Apay ka na birbiro ka na. Atapon na asika tinangalay ti sapatos na. Ken, atapon na asika tinang paupos kadagiti pilid tilugan na. Anya? Unay daytang kaka. Agpudno ka man anak. Ti kadi sapatos asuot mo ket iso ti berberukan ni unas. Kanya nga pati sumbat ka. Agpudno ka. Diyak kayat nga agulbud ka anak. Tapo or ti kararwak ti swetik a tao. Nanang? Agpaiso ka day ti atap keng ka ni unas. Ako nanang. Agpaisaw. Puno ka day ti pamabasol na keng ka. Wan nanang. Apa yang sinipadak metan? Pinadakkel ka anasaya at ngawa niya tinarabid mo. Ginundaw ayam ti pada mataaw. Ingkay subli ti sapatos ni unas. Kaya nagpakawan kay tinaramid mo. Apa nang paupos mo kadagiti pilit tilugan na. Yak kayat nanang. Na, apaya di mo kayat. Mga no kabilan nak. No ami nakasakyakin gapuanan ti. Paghay-hay bladan na ita. Iso nga rod nga agpakawan ka tapno di nakakabilan. Di na kumamat isagmak nga anak yo ananang. Na, madi nga minti naramid mo. Saan kuntun ngol ulitin nanang? Talaga asan muntun gol ulitan. Ta itapay laeng. Tukkulekon ti apagtubo asaram. Anya? Unay daytan ka aka. Mabitlaeng, umayan.
Naimbaga malam mo minyang. Bantor? Ay, apa yan, nagmulagat ka nakakita kanyak minyang biyag ko. Siguro akit, pastor ka nakmat nga taitan. Ta nakasapatos ako ngay may. Day talakit di tay sapatos. Abirbirukan ni Manong Unas. Pag kunamad, Puraw ka no da, Jekat. Puraw ti sapatos na ngay may ditoy. Kat puraw mo't day ta sapatos ngayon suot mo ngay may ditoy ita. ay, Isulakit di day ta. di mo bigbigan to yung sapatos ko minyang. Apa may sa tikabalyo aporaw. Saan mo't kit di Ngum aday pakitakin ka Kat sapay la ko ma, tadi mo paglibakan. Ano ti pakitam kanyak minyang. Agkidam ka pa nga muna. Makita nga ron ti pakitam nagkidemak mat. Basta agkidam ka. Sige manlangan. Mabitlaan nga. Di ka pagmulmulagat. Ita, kalaatam tagmulagat. Kat bigbigam ti pakitakin ka. Agbilang ak iti talo Maysa, dua, talo. Makitam da itoy? Sinilas ko na ito Kunak tupay kat. Saan kan makalibak? Nukukam da ito'y tsinelas. Kukwamot nga rod nila kay Unas deta suot mo ita sapatos. Nabuking akong unay daytang kaka. Gaputa na alas ti aramid ni Bantor, Manong Unas. Addan desisyon ko. Anya nga iti desisyon mo minyang piyag ko. Sikan ti pangyawatak iti nasamit nga ayat ko. Pagpaiso? Ay, anay. Nabad ka mutan ti sakak. Unayang. Sorry minyang biyag ko. Diyak nga mas maalan tinalaos arang sakaw. Gapu iti panakasukdal kon iti ayat mo. Bantor. Apay ngagtagtagoob ka. Apay. Ada natay akabagyan tayo baraw. Natayin ti ayat ko na raw. Ay, iso ti tagtagoobam. Wala. Ay, daytan kaka. Iti ka man. San ka naman suktal ti ayat ni Minyang asal dato'y biyag. Apay aya. Kaputa sinumbatan na nila kay Unas sa karibal ka na nang. Ay ka, ang mga nagugwapo nila kay Unas iti panagkita nang umsika. Saan man siguro akas tananang? Kanya nga rod ti makagapaw. Saan mo't asikat inaklon ni Minyang? Ti kanurason na, kit gapoy tinaramid ko alinolokaw kanila kay Unas. Ay unay daytan. Dayta, ti ibagbagak keng ka, Bantor. Nga amin asaan anasaya at nga aramed, kat agbunga iti dakes. Awanan at talaga tinamdamam kiniminyang, takinayot ketan nakan timalas, gapu kadagiti linoloko nga aramid mo barok. Unay daytan kaka, lipay mo't nga rod Minyang, asal da ko matoy biyag. Ay awanan Napalpak. Awanan ti maramidam. Tanakay kedengen ni Minyang. Sigurado akasaran ti sumaruno. Awan mabalin na nang. Nukas taman bilang. Urayik latta na mabalo ni Minyang. Nukas pangrigan matuloy. Ngay kasar nila kay Unas. Kan maysa. Lakay mutan. Asidagmat siguron ti apit na. Unay daytan, kaka. Saan ngamin anasayaat ti agaramid iti linuloko. Nyangay, sika ti naawanan Bantor. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Salda to'y biyag. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.